Swastiastu. Idedane pemiarsa utaminyane Bapak Ibu Guru Bahasa Bali, Bapak Ibu Guru dosen Bahasa Bali, taler arin-arin titian para siswa sane sedak melajain bahasa aksara miwah sastra Bali. Gar kita dahat manah titian nyaman swije silih tunggil dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Presiden malih kecunduk ring channel YouTube Indek Pepelajaran Bahasa Miwah Sastra Bali. Idudane sane dahat uang yang titian ringgalahi sane luwih hayu puniki lugrayang titian ngaturang bandang wicara utawi topik indek sor singgih bahasa Bali. Idedane inik parinamo sor singgih bahasa Bali ngawit warse siu 974 do Pesamuan Agung Bahasa Bali ring Singaraja. Parinamo punika sampun kegentosin antuk angah ungguhing bahasa Bali. Bapak Ibu Bagus Udara Naryana taler warse siu 983 nganggen istilah angah ungguhing bahasa Bali. Tuan Kirsten saking Walanda dumun maosang warna-warna bahasa Bali. Ring bahasa Indonesia tingkat-tingkatan bicara bahasa Bali. Idedane sane dahat uang yang titiang ringgalahi sane becik puniki titiang nganggen murde sor singgih bahasa Bali. Duaning titiang ngajagi nguningayang sapunapi kewentenan bahasa Bali sane mesor singgih. Iki sane keping siki jagi nguningayang titiang napike sane mawinan rauh mangkin kramo Baline kantun nganggen angah ungguh utawi sor singgih basa ripkale mebebaosan sareng semeton Bali. Lari sedih keping kalih napi kewanten utawi sapunapi pepalihan angah ungguh utawi sor singgih basa Bali punika. Inggih dane sane subagia. Kepertama sane mawinan rauh mangkin iragering Bali mebaos bahasa Bali nganutin sor singgih basa. Duaning siki wenten pebinayan linggih kramo Baline. Duaning wenten sane mas utawi mijil saking keturunan Triwangsa. Wenten sane pinaka wangsa Jawa utawi Sudra Wangsa. Yening mijil ring Puri punika kebaos anak agung Cokordo pinaka sang singgih. Mijil ring griya pinaka ide ayu ide bagus taler sang singgih. Ide pandita utawi pedanda sang singgih. Ide serimpu sang singgih. Raris yening wenten Pregusti ngakan siluh mekel mijil ring jeruan taler pinaka sang singgih. Raris kadititian nyoman swije loh rai paminipun titian pinaka sang sor. Sudra Wangsa kebaos wangsa Jawa. Medu raris tato kramo wangsa Jawa kadititian rikala matur-atur ring sang meraga Triwangsa patut nganggen basa halus. Sang meraga Triwangsa kangkat mau basa anap ring titian utawi senistane mau basa Madya. Raris sane keping kalih mawinan wenten angah nggo basa duaning sesampun pada ngemargiang keuripan ring Kramen ring Mayopada kadititian titian dados guru dados dosen pinaka sang singgih ritepengan titiang ngajain murid. Titiang pinaka guru utawi dosen sang singgih murid titiange sang sor. Raris wenten makadi
Titiang Maderbe Rektor Bapak Dr. Imade Suwarte SHM Hum Yadiastun dane Imade wit saking wangsa Jawa duaning dane pinaka pejabat struktural ring kampus pinaka rektor dane pinaka sang singgih Bapak Dr. Insinyur Iwayan Koster MM daler dane wit saking wangsa Jawa Bapak Wayan duaning dane pinaka gubernur dane pinaka sang singgih titiang pamitangkil ring Bapak Gubernur patut titiang ngebawas matur-atur nganggen basa Bali alus punika sane mawinan ring Bali rauh mangkin wenten angah ungguh basa Bali ipeka sampun muwinten dados mangku kruna pengentosnyane dane jero mangku Bapak titiange pinaka bendesa adat dane jero bendesa dane pinaka sang singgih masyarakat utawi para jana krama sami pinaka sang sor anduk punika ida dane punika mawinan basa Baline rauh mangkin wenten angah ungguh asiki wenten basa kasar nomor kalih wenten basa anap dumun mawasta basa kepara basa biasa basa kasar basa sane wirasanipun kaon nilai rasanya jelek duaning kanggen merebat memisuh mencaci maki nggih raris wenten basa anak basa Bali sane biasa nenten kasar nenten halus duaning keanggen ring kerama pepadan kadi titiang sareng aden titiange titiang basa anak loh jemaah jak beli buku mah jemaah jak beli nah beli di jotongos bukun beli nih iki bahasa anak sekali wau bahasa kasar kleng kulon cine bilang mai peragat nidik dogen benjab sur ngamah melon pulas kulon cine pete gen belah anjing ampura puniki contoh imbo bahasa kasar laris wenten keping 3 bahasa Madya puniki bahasa Bali sane mawirasa menengah sekadi basa halus duaning kurunane wenten sane nenten halus inggih mewastu kebaos basa halus Madya utawi basa Madya contoh sane pinih dangan keelingan ampura cerita niki jati-jati ampura cerita niki jati-jati halus Madya nah pimawinan halus Madya duaning niki patutne puniki yani nganggen puniki sampun halus mider nenten halus Madya malih enten punika pinaka imbe halus Madya basa halus sane menengah riyantuk mekudang-kudang kerunan nyane ngeranjing soroking kruna halus Madya mau dar malu mode basa anak ampun atuh nggih atuh tiang ampun wau nggih atuh tiang ampun nah nggih pinaka ciri basa Madya ampun pinaka ciri basa Madya diantuk sane patut becik inggih ratu di tiang sampun dumun wau nunas wau lesaripun sapunika dari sedherane sesampun basa Madya sane keping 4 laris wau basa Bali alus basa halus inggih punika basa Baline sane mawirasa alus kangen nyingihan kangen matur-atur ring sang meraga singgih mawinan medu raris alus sor alus mider alus singgih alus sor basa halus sane kangen ngasorang raga kadi titiang nyinahang dewek memperkenalkan diri ring pemilet utawi pelatihan upami ring pemilet pelatihan titiang nyinahan dewek memperkenalkan diri patut titiang nganggen basa alus Inggih dedane sareng sami sane wangyang titiang sedurung lantur menawi wenten sane nenten wikanin sapa sira dewek titiang lugrayang titiang nyinahang dewek titiang muaste nyoman swije titiang mas ring desa Sobangan menguwi Badung mangkin titiang jenak ring Jalan Antasura Gang Batu Sari Timur nomor 6 Peguyangan Kangin
Titiang serahina makarya ring Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Titiang ngasorang dewek, titiang mawaste, titiang nanunas, titiang matur, alus sampai. Nah, raris alus singgihne sapunapi. Sane kebaos alus singgih bahasa Bali sane kangen nyinggih hangsang meraga singgih. Upami titiang nyeritayang ide pedande. Semeton sareng sami sane dahat wangang titiang ledang nyantos lila jebos rianto ide pedanda durung rawuh ide kantun ring pemargi. Upami jantos jemul jebos rianto ide pedanda dane jero mangku sedak mesandekan rianto dane kantun merayunan alus singgih. Nuturang sang meraga singgih nganggen alus singgih. Nah bogang semeton sareng sami ringgalah sane cik puniki titiang sane jagi nagingin kuliah duwe sepatutna nyane Bapak Rektor sane nagingin rianto dane kantun ring Jakarta mangkin titiang nganganin linggih dane. Nganganin linggih dane. Mau bahasa halus titiang nyinggih kang Bapak Rektor duaning pinake sang singgih. Nika alus singgih. Sane kebaos alus mider itu dane. Inggih punika basa Bali sane wirasane alus keanggen mebaos mesareng-sareng oleh utawi antuk sang mebaos kesarengin antuk sang keiring mebaos upami. Inggih para mahasiswa, para dosen sareng sami rianto dane jero mangku sampun wusan ngastawayang wangi duwe. Mangkin tunas titiang pengerau hidudane sareng sami ngiring mesareng-sareng ngelanturang pemuspan ngeriin antuk puja trisandya miwah selanturnyane puniki pinangka imba utawi contoh basa alus mider. Inggih hidudane sareng sami sane wangyang titiang cutetang titiang sane mawinan wenten angahmu basa rauh mangkin ring jagat Bali. Kramo baline maturatur mabaos nganggen angah ungguh basa mesor singgih basa dewaning wenten pebinayan linggih kramo baline. Wenten triwangsa, wenten wangsa jaba, wenten perkangge, wenten pejabat, wenten parajana utawi anggota utawi pegawen nyane. Nggih, laris basa baline manut angah ungguh basa kepah dados basa kasar, basa andap, basa madya, basa alus. Basa alus wenten alus singgih, alus mider, alus madya, alus sor. Idunane sane dahat wangyang titiang kadiasa punika titiang ningayang bantang materi sane aturang titiang wehen titiang murde sor singgih basa Bali. Kirang langkung atau titiang ningayang nen telali titiang nunas agung pengampura matur suksema ring uratyan idodane puputang titiang antuk paramo santi. Om santi santi santi.